Ucalman ke North East Student Organization oba Samuel Jirwa ulamaham yagi para kasi giba mlin ban penrung yagi breu na Bangladesh yakni kari mal bakan long kum bakot ya ubsen sipo kayeng bar unsapu kala nolas ai yakni wakren na kajing syong keranya kendailat mentakas ngi khat pratrik naila japsan kebla penlong da kanisu rengkat ka kesu bandawa na kasukal India ba kasukal jela ban tauno yagi an maldor gi baklain bor ban khang sebak yagi jingwan rung gi breu na bar uba Samuel ong ba kamper kanu no sokar ke basan sia hendai ka bakongsan kalong ba kijaj breu ayu gi badon hak sokar Kolong bawat tang ya ka an syong wai ka Clear Resident Safety and Security Act ni MRSSA aja kan reu ka China ka soka lada kan pentri kam ha kan yarap bantek lakam ya jingwan rung gi breu na ba kat bempat yo ya ka ILP Henry ya kan iru empat le hadu mentah kadang kijik sakyam kijik beriau ki beriau jungi kijak beriau jungi ki ba penrung ya ki beriau na Bangladesh dengan sko ba isu ban khot iki isu ban ong iki ba kani ka kam kalong ka jing penrung yok sen hapo ka yeng la jong palaun ros ai ta sai un sapu kala di khap ban sutu mamaki kimdi ban ri iki sen pu hapo ki yeng joki atau bi ini meladak sorgar aulang bam dan nomor kan mereka pulang mentah kan nomor ke dan hatu bi ini maka sorgar di benlek mentah pi ka jing long jing mana ka sarkar ladang ada ka sarkar senrop dan ni ka sarkar ka belong tanggawe ka partiru andre ka syong ki beri pat ki badan itu ki beri ki bakumno ki badan itu lada ki don sya ya ka jing khmu ya kata ka jing nur bikin le ki menyada ya kirit pat ya ka jonggeri ngami bondat ngono ka jing ambang ini minta ILP kabede banten banteknya ka jing pi ka MRSSA arja khan riau kalami nakaji ki supaya pi bar kade ka an ka ba dadak sarkar ka pentri kam ala ka sarkar ka pentri kam kan empat yo ka ILP ka sarkar la pentri kam kan long ka jingada ya ka jaj menteri ya ka jela ka jungi barba ka MRSSA kan don ki kherdop ki ban pej ya ka rung kami jingi bar jela rei hadu menta ya ka taru empat pentri kam ya syong ini keren bagi seng samla puli borkhoj bari jong North East pala don ko no ka bangin rai in sepentet patch pi ba nakaliang jong North East Organization ina rai ba kan ikhat pratrik mentakasngi ki jela borkhoj jong than sti lam mingi ki nong ba jing jela borkhoj ken kan ka sit and strike kan ka ji syong klain mungor ban penbor ya sarkar India berkumjur ya ki sarkar jela bo fer hak than sti lam mingi ba kit simkhya ya kan ka mat ka bangilai keren la post na menta ka bala khata ya ka than jungi borok goi hak ba ka jingrung kerthap jingi periu banabar ki bar jela changan digri jungi kala khata hadu kata ya ki jela bo fer hak than sti lam mingi hak ba ngilai I ba ka jela Tripura trai muluk kila kelalong kirit pa ya jonggeri lai ke jingjah po Asam hakaba ki beriu ki barung penabar kila bun beriu hadu kata hakaba bubun ki jaka po Asam trai muluk kila kelalong kirit pa wan hangni hangiru hagi jela jungiru kila ki jingyale pat ba nadu por menshwa persya ikini ki nogrung jubor hangni ki benta ki jungi hakaba nakaliang ke KSU hakaba liang ki seng per jong than sti lam mingi kilemi ban ya keren ban ya pensgo syak sarkar ya kini kijing tinganget ba ka jing ya chong jingi minta kasngi ara kadai ke sarkar ka ba don sya ta ka jingkit kli namenta kabit kabyang ka jingada jingi kirit pa kan syem ya ki senjam ki bating ban te lakam ya kani ka jingruk berthap jingi beri ki banaba kata ngilawan ong ka dari ka jingbom don jangka ya kapol kelbel nadu menchwa sarkar nadu menchwa nadu bingyo ki jelala jongru adu mentaru impadi bakandan ta kapol kelbel kaban te lakam sya ya ni ka jingru berthap cikibar jela di bangilai ba men ka santarik ku Prime Minister jongari India Narendra Modi ulah keren hak tugasngi hakaba ulah penpau ya kata ka jingkela jongka demografi hapo keri jungi brokawai ban isyem baka North East kade gawai ka than sti lambi kade gawai ka ba ka demografi joka kala kelasya
dur kadar jeng kisnong kitau kajing don jigi jaj bendri bo per kham tam stan stela mingi kala hadu kata-kata kabangilai bagi trai muluk habibun jaka lalong tirit pai dia lana ka sarkar India isu komen ba sarkar India kala ya kata bat kala kubur ya ka jingkren jingi nadu menswa bagat khan stela mingi kala sya hyarthma lagi ni gibreu nakawai kapor suai pat re ka jo kapor ikwa baka sarkar India kat penit kikam hapok madan kumno bakan yada ye ki trai muluk jaka than stela mi bro hoi bat kumno bakin la pen her krat ya kini kinong tu pembong prime minister kinong tu support ki jala ba per buan lagi wei pat kiri